témoignage. Ni bande bizera ko Bibiliya ari témoignage. Reka ndabisigure. Igitabo kivuga amakuru ya Abrahamu ni nahe ya Abrahamu. Igitabo kivuga amakuru ya Daniel ni nahe za Daniel. Daniel yari umuntu, Abrahamu yari umuntu. Ni kubera gusaba igeje kwandika Bibiliya. Sino bari guca bandika ikindi gitabo cyitwa Joshua kuko ni nahe zanje zituruka ku Mana. Ariko ntacyo no baturinda kuvyandika. Twebwe dutegerezwa gufata izi nahe zacu tuzivuge kuko ari abantu reka nigire muri informatique amakompyuta kera yari ibintu binini bikura amashambre ariko habayo evolution baratera imbere bisigura ngo n'ubwo gutera imbere kwa muri kompyuta ushoboye kuba no muri biturimo n'ubwo Imana yarateye imbere ariko ndiko ndavuga twebwe ngaho kuko atera imbere ugeze gutera inyuma hatera imbere ugeze gutera inyuma kuko Imana ahari ayiriyo irinyere tubikomera amashuri ritogiye n'igihe rero basohoye virus sha atasohokana antivirus sha eko nivyo abantu barasika Imana yakoranye na Abrahamu bikubera ko vyanditswe bigashinga kwinda inahura gutinya kugira abantu yuko kera twara kubita massive rivers ngo bivuga quand même ahongeze wahageze wisunitseyo cyangwa wahageze ubaha kujya badamu benshi sinabavuze niko ndabafasha gusa gato batinya kugira abana babo biko kera bariko bakarusha mbaya bigatuma abana bakura bataziki bico kugurukana right ariko c'est vraiment facile wagurutse nitwa mama kanaka haleluya Imana arangiriye neza ariko ndabizi kenshi tuvuga Imana ya experience cyo gitangaza kizokiza abantu kuko ari mu mara yabaje kugurira imodoka rero gitenge nikimukanga ukimana ikomeye so igihe uvuga ko Imana irakomeye kubera ko yamaye TI ari mu mara yari muri Amerika cyatwenga kugeza kwa hara kuko aje kugurirwa limousine ya 100 million so Imana nikomeye kubera ko yamaye TI Imana nikomeye kubera ko yamaye ibyo Imana irakomeye kubera ko naro musambanye uno musirikira aho ku buzima bwo kugorora ibintu biriko byabafasha cyane tubireke amen ariko mwese murinda reka ndababwire iyi ni association y'abaresikape ni association y'abaresikape abatoka mbali hapa ninaona madigiga ya makachala abamama walikunywa kama bia mpaka banamuka mu mashimo hapa mnapoa bwira babana yuko mwarazigeze kugira ngo mubabujije bamenye yuko muzirira ibyaha bakumva mwibuke bwazima mwabayemo mubigiye muri dushe wese mukamurabira kwindirisha mubivuge kugira ngo abana batagure kumenya ko mwari babi nimo babwira ngo bahebe bazovuga ngo ndiko ndabwirwa n'umuntu afise icyo yaheze kuko ufise icyo yaheze ni wafise icyo ari parajamo masata la bosha aha rero nizera ko Imana yemeje gukebura abantu bose ngo tugende dushinga intare kandi dushinga intare sibakaga zo mikrofone bikatiranga kereye kumenya intare yawe gende wabwire ko ufise abasore batandatu mukundana ibicarimwe umwe saa 6 n'undi saa 7 undi saa 8 n'undi saa 10 kuburyo bakubwiye ngo barakurondera ijya gusaba kubaza ngo nimbe waramenya ngo saa 10 yaraje akimana ishimora bivuyemo mama shata babarosa ibyo bifatuma n'abandi ni wababwira bakubwira ngo uyu afise ivyo yavuyemo afise ivyo atujana ndabizi yuko kimwe mu bintu bituma abantu bayoboka amavuta yanjye barazi yuko ari ahantu navuye kandi ndabivuga nilikuwa kamvuta banki hizi tundu hapa za maeleni ule alikuwa kama mfumo wangu sinasema nilikuwa na kiwembe bandi lakini izidi muduka sina second hand hiyo ni 100 hands maze kunesha wanujana kugira kushike hapo sio nataka bila hapo just kitangaza ndio ukana haka na oncle yobikora ariko ino dance ni oncle batokora na dakiza twakire oh my god mama shaka abantu benshi mukene 6 ariko nushobora kugira success muri bino bihe shetani yimukiye kwisikire sushinzi nawe birivuga ngo bazomunesha amaraso y'umwagaza nijabo cyo gushinga intare tunywe amaraso ya Yesu Kristo none niba ariko nivyo ni wowe nyene rukwizera kwawe nanje navyeme ko rakondo wize ariko ni wabwira abantu ngo kera nari kacaba uno munsi ndi mara kabara shaka la hasa oh my god wo munozo kuvuga ngo hari cyakoretse bakundwa intare zacu
ziteguye kugira ngo Bibiliya ibe update. Bibiliya izoba update kubera ko bakwiye ijambo Holy Ghost. Bibiliya iba update kubera ko bakwiye ijambo Jesus. Bibiliya iba update kubera ko hagwiriye aba Jesus. Abantu babayeho mu vyaha ariko by the power of Jesus abo bantu baracitse abagororotse. Tumuwanyaje nikirukana akagihindura isi. Ibi video mubona ni igitabo cy'inaye. Ego sarari mukecuru aravyaye nuko ari naye. Kuri wewe uyiti naye ariko kumana n'igikorwa kuko kugira ngo uyiti naye ni kubera ko Imana ifise icyo yakoze. Igihe cyose ushinze naye weje kwamamaza igikorwa yakoze kikabyara naye. Kandi abamuvuga ntibazokwegera bamara naye. Kandi batubwiye ngo tugende twamamaza ibikorwa byiwe. Bibiliya ngo inkuru ya Yesu iramamara. Kugira ngo inkuru ya Yesu yamamare Jerusalem kubera ko Yesu yoga cyane. Inkuru ya Yesu yamamara kubera ko Yesu yakiza abantu benshi. None we ntiyagukijije. Okay, basi ni atinigeze gukiza malaria ariko ntiyagukijije ubusambanyi none. Ntiyagukijije kagacupa wajya mu butanye wewe wataha. Ntiyagukijije gutema muri dushe. Ukoga amapati yose wihuta pati imoke baramo musata tusome ibyo sibira kuvuga ariko ibyo nabyo byabidukijije. Navuga rero abakuzeho bagacakiye kuko abantu bariyizi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So, ndakurungitse gushinga inahe in the name of Jesus. Reka ndakubwira igihe cyose ufashe ingingo yo gushinga inahe nicyo gihe Satani atabura kujuvumira. Jewe umuhamagaro wanje ni ukuri reka ndababwiza ukuri. Icyambere cyatangiye kunsengera nigenda natangiye kujya mu mashuri gushinga inahe. Ubwa mbere nagenda mu mashuri ntavuga gusa ibyo Yesu yankoreye. Mu nyuma nangura gusoma Bible boro boro. Nangura kuvuga Yesu ngashyiramo n'ijambo. Ariko uko nabandanije niko hageze igihe nangura rero kuvuga Yesu inahe ikentervera nkuko ndiko ndayivuga no munsi. Ibyo bintu byagiye binyungura byihuta kandi n'ukuri ndashima aho ngeze. Ni watangura gushinga inahe Imana izo create the spirit of understanding. Kuko Imana irabizi yuko gushinga inahe wivugiyeyo. Iriko turayivuga rero bizorema muri wewe umutima wo gutahura kandi reka ndakubwira biragoye cyane gusubira mu bintu wabwiye abantu kumugaragara. Kama naje hapa asha kuja ubona ko naje twamamagaye nga yewe naje abarumo lesbian kuba gusera bivuze agenda n'ubwoba bwo kubivamo kuruta utabivuga burya ibintu ukibika uracabikiye akabanga Satani. Ninavuga nawe ko nakorenga nindazonwa ofete ufite amaso kubaza gutwara kuruta amaso kubiteguriye kuguterura. Oh my Jesus. Ngo ninavuga yuko nagendanye n'abahungu benshi ninaza kunyemera ariko ndi musore Imana amushizemo umutima wo gutwara bagendanye n'abahungu benshi kuko naza gusubira gutsinda. Ariko nukura kabika ugiye ku musozi rababa ugiye ku musozi nyakamishi uzomanukana amafero kandi Imana yaribiriye yuko wewe Imana yari maze gutegura umuntu imutegeka umukobwa uzomwiyumvamo kumukunda igihe uwo mukobwa azovuga ko yagendeye ibinini bice bigukoraho niko yaremwe uwo muntu. Nawe ukatuza nga muri ama mikrofone shingi nahe mu makaririmbo na nyuma rakere indirimbo cyane kuko renova nawe naringa so batwika ariko twari dukeneye kumva what the Lord did for you. Imana yakoze iki ku buzima bwawe. People of God tuko batoka mbali toka mbali tumetoka mu matope Satana mutakura kubibwira bagenzi ba jewe ngikizwa twarahuruka ndamutsa ngo subuje nasikiye umeokokaga nikuramutsa ngatangurira nayo tayimbajije basi je nakijije gusa bundi yaje na musambanya ariko sivyo gusa South Africa nagiye kwiyamba nakubwira ibintu byinshi za uruha ariko uruhe wabitahanye kugeza mu umusani kumwe yabwibageze ibyo ngo mwirinde sukuje kuko ni mwahura arabakubita stories za Yesu wiwe kugeza mu kugira n'uwo ni byiza ko bakumenyera kuri ivyo ako bakumenyera mu kinyoma. So mwese mwafise témoignage reka kubika ubwo butuzi bwo burakenesha ijuru. Ijuru rirakenya bakizwa kubera ko abantu batariko baravuga aho Yesu yabakuye. Nibuka Kevin ariko gushingirana avuga yuko yagira masturbation y'imbuto akazijya ukuntu Janine barabafinance yacavuga ngo iyo salo batavuga ngo nayikiwerewe ariko ivyo bintu byatumye abantu benshi bakizwa mu rumonge. The power of testimony is the power of revival. Nimba mwizera kubona ikanguro rishoboka igihe twebwe turiko twashingirana ibyo yadukoreye. None uzababwira gute
mu mitego y'ibintu bari barimo. Umwami igihe wewe je kuragukuye mu biganza vya Satani, people of God, niba nde bafisa Imana yabakuye ndabira mwese mufisa mwavuye. Aho rero mudugije ibiganza gutya amareka bavuze ngo yewe none mama sinakumbuka kabareza kamenge kweza zitesa, ariko baranezerwa kubera ko bifuze baca banatumenga ngo okay twaragize neza kumuzana muri iki kibanza. Aho ndatugije ngo mareka asema yewe no ujama burya reka ndababwira abantu turi ngaha ahubwo bari hanze nabo badakizwa bashimira Imana ku bwacu, kuko bwari abasokayi bareje gusoka bisigura ngo abantu kanaka baracyafite amatelefone yabo kubera ko bakijije. Igero tugiye kuvuga ubutumwa bwiza abantu bakapinga no kumabwiza ahubwo badushimira ndetse basako n'abapagani bashikira ivuga butumwa, kuko twatugiye guhindura abari kuba bicanye kuba abatabaza. Twatugiye guhindura ibisuma bisekiriza kuko nk'uri ngaho naho kera ubonye Android kuko ari abantu kwa kundi wo kugira kuri kwa kundi kugira apeti ya brochette niho iyo abonye Android acagira apeti baritegura no kumenya imiryango iyo apeti ziravuyeho kubera Jesus. Tubivuge kugira ngo abandi bamenye yuko aho twavuye. Reka muri ko butuma bakibaza ko Yesu ataco yigeze akora, yarakoze n'umugabo. Amen.